Yada say ya mo kwa baby me ya Adom TV Badwam na uguso hye no mambo atema yada say odi ahosepe no abreye ne ya wada Baah Herbal Hospital wa ha say ya won beboa ye wo nompe mu abua fo ni kire Baah Herbal Hospital no ebibiduro no ano mo de kire somaye omo eduro fofora ba eno so wa ya addicted to bibi onu mo betumi aboa wo no ye ne di ho enkomo be me na no pe mo ache ye na e bia boko de aduma mu e o nyame adom Dr. Penny so ho ye yakopon adom na ho ba ade achi bi obi foforo banti ye di nkomo Baah Herbal Hospital ade achi ne anti asem foforo na ese yo Baah Herbal Hospital de ye ni kan fanchi akese e ma ahwefo ne adofo na Baah Herbal Hospital de se ne amanfo nim de da no se e ba no Ghana ha ene ebibrem ha pa de a ope baby a de abibiduro sa yade bia oni pedienum no ope baby a de abibiduro ne to ase ekora de a Baah Herbal Hospital na so down ni eritre na de bia me on kase bia me kan se obi ho no ma se ono de afimu ni nyina no onyade anase onte se ne honam edodo no eni nti ogidi se wa ahoden na ka hu ne se nipadua na kasa no den a yade heba betene nipadua na ebia na immune system no eno na ewa ahoden nti na saa yade nketenkete na eba no onhu ne se apie wo honamani enam se immune system no wa ahoden a yade ebeko atia yade nketenkete na eba no ena yade bia nso ni ho a eba be pie mu wo honamani anase be pie mu ama wo ahu se yade we na hawo na che se enyade a empie mu nipadua no me esa ba be pie mu nipadua no na immune system na ntimi anko antia yade no eni ena ada no ho adi ama onhu ne se saa yade no hawo and in tia me catch a man for say the best thing is say abribia no also call near a friend say check up. Now koko he say onipediano emuti saying then na koso onipediano and am say udidi onom ni na koko pie mu onipediano na emum no say ne ane ne nsuo na enum ni na ehun sunsanso so ho and inti say ne o kidney na eni ahoden a wani nkosua ehu kidney no a wo nipediano ze bia na hoden aba fom a e ade a be hadwen and in tise okọ baby nso akwa check up nso dia baby also okọ Baah Herbal Hospital and am say ebia na baby akọ kane bi e me ma we duro bi oho a ono mo no e na akọfa hawo e de abrɛwo nanso unim and in wo san akọ hobium say enhwehwe oni pedium say e de yade na ekoso oni pedium ma the same thing na de ma we bi na ekọfa sa yade na brɛ na no ade be ma na emom no ba bi pie mo Baah Herbal Hospital na si hu ne say yade bi sei and de ne ho asi oni pedium ma yen ye de abibiduro ne to ase na wa onim say abibiduro nso nya de side effect bia na emum no ne side effect ne say ya kyerɛw no wanom ne sɛ ne kyerɛw sɛ nom no na wanom na amana amoro so enam say ade bia ye papa bia no onom na oye na sɛ traso a ɛho sunsanso wɔ den ɛwɔ hɔ ani nti yoba be pie mo Baah Herbal Hospital a ye de no ebia ye ma waduro na ye de tu yade na sɛ ne akyerɛw so we ade bia ɛnyɛ den ɛnse obedi no emra a wonom aduro we sene be yade na ha no ebetimi ade afri nipade no mako eno nkyere se bia ya brow se aduane kro na na se bibi kro na wudi no men ye den men dibium na emom no ebra yitu yade na se ama na ye kyero se sa de kode no jai kopem ebra yade no ebefri nipade no efri nipade no mu ya then you can go back obetimi akwa den akodi sa de aduane kro na na se sa de kode na wudi a ye kyero se men ye den men di ansa na eno nti ye ho akwa kohia say abribia na so ba bi piem na yahwehwe ni padua no because o kidney ade a o hawba ho a asem kase pa na to eno na den filter enuane a yidi woni padua nim eno anso na ma o red blood cells na woni padua nim a ma immune system na hoden na yade bia ba betre ni padua nim a akutia sa yade no kidney na yesa adwumadi no eno anso na akwa ne ho tse so ne na aduane bia wodi ekokopi mu onipadua no bia na eso ne so ne se anuane so na ne a enye wo mu no eye from na ne a eye ede manipadua no atwe ne sa pepepe ede amanipadua no nti se ne obi enya sa kidney ha wi bia na se obon se nsuo kra no enya de obetima no because ekọ mu ana eden eba sa so na ebe kwa kopi mu se wokọ ne ya kire so kidney ho atochi ma ye de to afidie bi so na adwumadie na wo se nka kidney no eye no 30 minutes bia woni padua no you say afidie bi na kwakọ se adwumadie na ma within 4 hours na no sa no every time bia na so wokọ akọkọ da sa afidie no so eno se na so sa keke wokọ no so kwakọ tia hu sika ne de kwakọ to so ani nti oba be pie mu Baah Herbal Hospital ye hu ne se ebia emienu nti ye hu ne se
we no na ho den e ba form na se na ho den aba form a ye wa bibidru a ye de san pija na ho den nim e ma ne be te sese na etie kan na eni nti broni wo ka se bi say prevention is better than cure entwen ma o how no e ma meto ansa na waka se wo ka kope anu adru kwan da bi e wo so ba bi pie mo Baah Herbal Hospital wo de nyagidie se wo de wonya de na emu no wo ba be hwe se oni pedua den na ekoso oni pedua no e bia na e ka ne sen esichiri yare na etetew nanso wani kosi ehu se esichiri yare bi etetew e woni pedua no ana se bia wonya mo jabro so unim se wonya sa de kode no because enye ni na beda ne ho adi e wo honam ne ne am wo hu ne se wonya esichiri yare ana se wonya mo jabro so woni pedua no eje se wa ba bi pim e wo ayasa bia am ye hu ne se ampa nipadua na wo hu ne se wo ahode ne sa na nam ho kra na ahode eni nipadua dem ani nti e ho akwakohia se oba bi pim e Baah Herbal Hospital and am say sa yade amekeka say chichiri yade hypertension whatever ni na no yade bibidru ene tu sa ne mani na ase ene fru nipadua dem e de ma ani nti yade bia e wo nipadua dem e fiuti be pem na ase de nti na ye kan say oba bi pim Baah Herbal Hospital yade yade bibidru ene be tu sa yade no kra ase e de fru nipadua dem ma ene wabo ayaresabia no etofa e de amaye ba yenimpa se wo mo de wo speciality no e bone ene adu fufuro ya wo mo e de aba wadama yentie ho nso nse yo ense adu fufuro no ene ne wo he ene obi a ebia na enye ne pese obe no nsa because ebia na hofo di obi achi ko ba bi na osi wo ene ye nom de ene oso try se obe no bie na wanom bi e free hoko na baba e ode opese ujai nanso unhu kan be fa so abijai na che se wa bi pi mo Baah Herbal Hospital ye wo bi dread be ma wa e be mo ajai and so se bia na ta no mu bia na se wi si etwi wi se jo to se wi na no mu na no so kranya ope obi na kire se u challenge hwe kakra hwe na be bo na ne wo ko twen na mo wa be addicted yes o ba bi pi mo Baah Herbal Hospital ye wo edro ho e be ma sade ni na afru ni pedua no ebe ko emba bi mu kra like o kompo ndo se o kwa ko yeden ko sa dwumadi ne mu bi mu afei na eba dompemu so de ane dompemu so de sene etie bia no oba be pie mo Baah Herbal Hospital say mu na abuo na o pese ensam fancy animal wonye chiri ha bia hye no so se ye ma wa nya de be nya chiri ha bia ba bi ho na akọ na ye ma wa onante so kakra se bia ye onan de na abu a onante so kakra wo se eye oya that means sa ba bi na abu na nke wase ye ne ye ma no anko de ye se ne nke wase eye den ekono enam se at the original state no na ma onan honum ba bi nyoya ana se wonsa awoba na se bi ba wonte se honum eyoya nanso okoba bi na se anye ni ya enam se dompe na kasa na emu abu na se san di si ani biem ansa na atoa na ekuro na wo muni na ewu pepepe ewu pepepe de anya de a awoba o se wonante akwa akiri se whatever bibi biara you enya de abenya akiri ha obia ana se bia ball na obo na obiti a onan so na onan no dislocate afechire dislocate afrio wanya obi ono wo hunim de amana anya amawa na se ade na ba beka ho no nante ekran so be ya de ebe den ade amawo nanso obi ode ne house aba be pie mo Baah Herbal Hospital no ofri ase ho ko na ya de ni na ide atwecha na afen so onkom ba bi mu ka se ade amoye ma mi de mi hu enam se bia me awoba na me pia me tene se ho na me ya me anampu se me san hye me boot na me kokujina park so a me te se sa hawo no esan ho da bibia obi ani ho a oba ho a ye sa de na na okoya san de sa complain ababi e bia na oba na obi a ono ebusa se na ade etu ye hemfa na akoye am yetimi si anoma na ode na ba be kire Baah Herbal Hospital na na se ma baby a ba wo any telephone numbers yo enkra ha yo baby a friend suspenders and you faka baby a ka so suspenders we see baby a friend say 18 junction usi wo person de bia mekan be se benkuma fam ni fa fam taxi for ho mududu ka chiro me se wo ko Baah Herbal Hospital ade o me ba be pie mo senso kumase na wo a efre baby atonsu agogo baby biara wo kumase bia de o kasa wo ko atonsu abenya ka de akwakusi wo usi atonsu so de o se usi wo government hospital na dim hope ho na wo hu Baah Herbal Hospital na me se ye wo na chi so bi kra de na yarefo bi kra ba be pie mo abaya sabia ho na sa nko ya ho man o de fa yes ade ti re se akwa che echire hope se de be ya bi na wo bo ra hope and yeah, numbers and say 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244
083482. Even so abefo and the video so I say be our baho na can say why rakwan na bibisa be our Google map na person ba BP mo only ambo Baah Herbal Hospital Accra and na Baah Herbal Hospital Kumasi a e do ba BP mo awase o so won kran dey so dey Accra so Kumasi a na dey Kumasi so dey area so enya sa dey a obo Accra e Kumasi e do kwakopi bo yes that's say papa panti ene Baah Herbal Hospital eni sawoso numpemu ene nyarwa hodo on dia bibiduro ene etu ase no frɛ numbers ya on beje wo so Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho all phones na hodo no nyina bi ewo ho ye smart TVs nso sa tabletop fridges for ho Franco air conditioners so ewo ho ena fe CCTV cameras no so ewo monti Trumike ne kwaje wodie Franco air condition kwaje wodie na no onwuno ankasa frɛ Franco Trading Enterprise was 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 0555 939311 now on a Franco Trading Enterprise Eddie Enkomo Best Brain publication eye edwumaku a womo etwere nwoma say from crèche di kwesi ehefa womo e books ahodo ni nyina bi books ahodo nsia eye creativity and imagination student leadership citizenship critical thinking and problem solving digital literacy collaboration communications ni nyina ye books a naka ade atumu ti ubowura bookshops bia mu nso a ubenya bi ewo ho sukuru ra no mo pe books papa Edi achirem kra no adia beje Best Brain publication ne be 0507 200 200 0507 200 200 and 0504 200 300 na Best Brain books no so nya bi ne mom obowura bookshop bi e mu nso a ebi ewo ho